Talaga naman na mas naging memorable ang pagtatapos kan senior high school students sa Daraga Albay kan nakaaging Webes. Ang sainda kayang graduation ceremony, medyo harayo sa ordinary. May pasabog pa kaya sindang mob dance gamit ang kantang karera kan P-pop group na Bini. Suulot ang saindang puting toga, sabay-sabay na nagbarayli sa Bicol University grounds ang 1,416 graduates kan Daraga National High School. Saro sa mga ini, ang 16 anyos na si Patricia Eliza Marie Mataba. Istorya niya, sarong si Manas na namanindang pinaghandaan ang mob dance. Aminadong mapagal, alagad maugmada sa pagmati na naging kakaiba asin memorable ang saindang seremonya. I think it's a very good song choice, especially for us students, especially po na not each of us na hindi pa po namin na-figure out. And I think yung message po ng karera, it's very reassuring na it's okay na if hindi mo pa alam yung gusto mong gawin in the future, as long as you keep moving forward, and that's what matters. Sigun sa officer in charge asin an assistant principal to kan eskwelahan na si Rosel Abrigo Mirandilla, ginamit ninda ang kantang karera kan Bini huli sa magayon na mensaheng hatod kaini na naaangay ng gad sa indang mga nag-graduate na mga estudyante. Yung experiences natin, kapag nai-relay natin or nai-relate natin sa mga bagay-bagay, mas maganda yung kinakalabasan nung parang yung accomplishment or parang yung experience nila, na-relate nila, maganda yung outcome. Ikinakaugmaman ni Teacher Julius Martiliana na naapresyar kan saro sa mga miyembro kan Bini an esparsos kan eskwelahan asin kan interong estudyante. Po, committees, ang inisip po namin na though it's a mob dance, we call it as unity dance. Last dance of the graduating class, reflecting their academic journey in their entire stay sa Daraga National High School. And aside from that, since alam na po natin na they are coming from different track, strand, and section. So yun po, parang as a form of last farewell to one another para magkaroon po sila ng lasting memories with one another. Ininaan ikapitong senior high school graduation sa Daraga National High School na may pinakadakod na graduates asin pigko-konsiderar man bilang saro sa mga pinaka-memorableng pagtatapos. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.